nak mana badan bangga. Sharut. Tak kum no, fi wan Shillong. Hot. Feeling nong roi balak pau ha kok wan hi Shillong. Hot. Finang hamo kan Khasi ru. Hot. Sengopa pilim syok kamera tang ngamut ong jing ong ini. So si sin me jubak tang hot. Ngatik biar kan ngamai. Soto. Okay. To Sharut. Ginang ikran sepang ka ikum to. Pamut wan nga Shillong. Fitriam kan Khasi ru. Mana mau bahikai? Imay. Kertengnya mai fi. Mother Teresa. Tala biar naik kan kai thana yo riu. De, fi dan daw ayu yo ba fi college dai. Daw jong fi kan. Daw tepet nadu mencuama. Nama ada bapet ni snim dan bun pisah hira. Da ada belitu na India ngin tawan ras ning saya harus pak. Tapi bentar kamu lihat kata hing ali Shillong. Lihat acting baru concert. Tama shiblu ke pisah jantis ya. And kedua senang TV Devi basi follow yang Instagram. Ish text yang haman kasih. Ani fi mara de la po dai. Sasyak kawang mau. Namar kani ka video ngin upload pe direct ha YouTube dah. Oh no. Pilih aku nam ta. Lah bang, ya tu lah yang ekon ru. Tang balai, ngarung ngam dekti se. Ngarung aja kawang lang dai kawang. Shisha, shkan kai ai. Mana bukan ada yap stay. Ngalai pat dai por hi dah bani chabanai. Dan dai por benrai ship of you. And fi ong spang itai kin thei ba kerteng Devi. Mana mo ita? Fi itana sa. Hoi, yang ship text pun chua Instagram. Kali nang ni na Shillong hi kaong tamang ngam tible dong you dengan liwat kita. Ta push dai. I really love her man. Datep ilok fi pat syak syan na. Mana man itu ha? Kena berpetai le yang asni bakret dekat ni. Bang datep untung ngam lak wanda le sweater ateli. Ship yang kendu mama arngut ki ai be yang asyik sunduk jongker. Ngelas at bentar teh. Best lagi beri ni mah. Fila kendu nem pa di Devi pat ba fi wan wat. He? Mana kata? Kum na mo ka experience jo fi ba fila wan chini Shillong. Best himo. Tama bang shoot nya por wan chini le hadi PB dan lain gur sangut ki beri ki wan ong be yang bro, godi. Pareng, godi. Ngapa ngong em le ali roh polo. Bisa je lama saya nga. Hadin dan bok dan wi gai ong be. Oh, ni de di churut le. Hadi ngapa ngong em le Sheeran.